Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Ons teksvers vandag kom uit Matteus 5 van vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So Matteus nooi ons uit om te reflekteer oor die gedagte dat God ons roep om vredemakers te wees en op hoe mate dit 'n effek het in die wêreld rondom ons. En ek wil graag vir ons 'n gedig lees van die Ierse teoloog Patrick Atuamu, waar hy ook 'n refleksie gee oor die gedagte van vredemakers en wat dit moontlik kan beteken. En as 'n ou Ierse sêding wat sê, in the shelter of one another, the people live. Patrick brei dan uit hierop en skryf dan hierdie gebed wat ek graag vir ons wil lees vandag. A prayer of shelter and shadow. It is in the shelter of each other that the people live. It is in the shadow of each other that the people live. We know that sometimes we are alone and sometimes we are in community. Sometimes we are in shadow and sometimes we are surrounded by shelter. Sometimes we feel like exiles in our land, in our language, and in our bodies. And sometimes we feel surrounded by welcome. So as we seek to be human together, may we share the things that do not fade: generosity, truth-telling, silence, respect, and love. And may the power we share be for the good of all.